Milan je kupio 20 litara soka. Četvrtina kupljenog soka je od breskve. 1/5 ukupne količine je sok od jabuke. Gazirani sokovi čine preostalu količinu. Koliko litara gaziranih sokova je Milan kupio? Tačan odgovor, Milan je kupio 11 litara gaziranih sokova. Ukupno imamo 20 litara soka. Četvrtina kupljenog soka je od breskve, što znači da ćemo 20 litara pomnožiti sa 1/4. Tako dobijamo da je kupljeno 5 litara soka od breskve. Dalje, 1/5 ukupne količine je sok od jabuke. To znači da ćemo sada 20 litara pomnožiti sa 1/5 i tako dobijamo da je kupljeno 4 litre soka od jabuke. Koliko nam je preostalo soka? Od 20 litara, to jest ukupne količine, oduzmimo 5 litara soka od breskve i 4 litre soka od jabuke. Znači da je Milan kupio 11 litara gaziranog soka.